yasemhleni bamaNazaretha uNyazi Yesu. Ngiyacela uFolthu ufunde isitabelelo 26 samaNazaretha ngiqale ngivume ekhaya ngaphambi kokuba ngizoqhubekela umsebenzi kaNkulunkulu owushembe owangibutha ngilutho emhlabeni namanje angilutho ngiyutho ngaye 26 zonke izono mina engizenzileyo zimi kodwa phambi kwami zonke ukapha kaNkulunkulu nehangane yonke ingcwele zimi kodwa phambi kwami ngibethu Kristu asikho phansi kwezono zami engingakwazi ukusifihla esingeke sazizoshela azama ngaphelele noma ngingazama kanjani uma ngisehlane ngathanda ukuzithula ngithanda ukuzifihla izono zami ngathi uma ngithandaza noma sengithandaza ngisehlane ngibeza kwasho zona izona abantu zangimemeza ngezwi elikhulu ngathi uma ngishina singimana usuguqile manje sanda neza kusho izona ngiyathanda ukuhamba nawe ngiyathanda ukuhamba nawe yebo kuzwa ngifuna ukuzwa ukuthi uzobatshela yini abantu ukuthi noma sisenawo la ethembeni nje ubuye wembathe namantombazane angakholwa kuleli banga hambi ngumamako mana inkosi ngiyathanda ukuzwa ukuthi sokula ethembelini nasesanda nenzo lingcwele uzofika usho yini wena ukuthi ugalile ulontoliwe kodwa futhi ubhatha nenye indoda engakulobonanga uzokusho yini lokho uzosho yini wena ukuthi wena njengoba sinawe la wena ubuyodwa igobongo ubuye futhi uze la okunye umuntu uzaqoqele ngalo igobongo mina ngixaya esekuqala ngamagobongo ngixoxela ngoshembe manje dala igobongo lakho wethu muze ubangela mina ukuthi into zakho zaqaqwa amagobongo bezami zaqaqwa wena ngiyabonga maNazaretha ingcwele awumshumayeli ngicela lezibili uNkulunkulu uqala ubangiguqe ngokwaZulu mina enkaba ukwethu ukudibazane akasaxolisanga usedibese ehlale phansi engasasho ukuthi lokade kusho ukuthi yakasheshisa ubezakhe ngoba manje ngizogijima kuma-social media kuthiwa ngitheka kahlale phansi bona bazosho njalo phela njengoba sila ethembeni khona baphethe amarula manje ngase kuthiwa kasukume la pheze la engatishene ukuze uthole itiye ekomishini kodwa uphethe irula ufuna ukungandalela ukuthi uzophethe thini akafuni ukulalela ukuthi ushembe uzokhuluma ethini lwamuntu siyethemba lezi sibonile ushembe uNkulunkulu batshana uNkulunkulu inkinga sibhekene nawo namhlanje maNazaretha yokuthi izwi likashembe asihambi nalo lisala ethembeni uqinisile alisahambi izwi likashembe nathi siye nalo emakhaya silibophele entanyeni zethu silenze libe izindodo phezu kwamakhanda ethu lisalala noma kukhulunywa kuthubani sine ngokuquma kodwa sibuyele siyodla isono futhi maNazaretha khona abantu abasolayo abathi bengafanele befanele kukhulunywa imisebenzi kashembe imisebenzi kashembe maNazaretha bonke abantu emhlabeni bayayazi inkinga sizoziyela nini zona 19 ngiyafisa ukuqalintethelo nengayo ngabona nowazi izono zami zomagugqini ukuthi awazilibale ngoba ngisendaweni ebucayi ngendlela ezimangalisa ngiyamcela inkinga yethu izono manje siphethe namhlanje kumele ibandla sakufelaphi ukuthi umuntu angene kumele ibandla egalile emzini wakhe engene eqhuma iy'nkobe wayipenda nasebusweni ehleli ngangabona kufaka umqetshamento ngobuthi awufunda incwadi ke bafuni funda incwadi athimuthi namhlanje abantu afaka amagolide emazikweni ngemvuka emhlongo ngiyilanga ngangigibela isitimela ngisebenza ngeDaluni lapha ezansi eWinfield Park ngafika ngathe isando sasikhuluma indaba kaShembe esitimeleni sijabhisile izwi kaShembe emhlabeni maNazaretha ngendlela ezimangalisa
angazi sobuyela kanjani ushembe. Ngiyabonga Thixo wami. Ngiyabonga phela kwakho. Ngiyabonga Thixo wami. Njalo abesifazane abahlobe izikhumba ezifaneleyo. Ngakho ngiyathanda ukuba amadoda. Ngiyathanda kusho uNkulunkulu, ngiyathanda ukuba amadoda Akhulele ezindaweni zonke. athandaza ezindaweni zonke, hhayi ukuqonda ukuthi sokuchitha kanjani ithempeli. Amadoda abathandaze ezindaweni zonke, hhayi ukuthi ahlanganele ukuthi sokuchitha kanjani ithempeli. Ngiphakamisa izandla ezimhlophe. Akaphakamisi izandla ezinodaka amadoda emanzeni likaShembe namhlanje. uShembe asikuhlusa uShembe, ehluswa abantu akabaphikisayo. Engenalulama na. Angenayo inkani nolaka. Njalo abesifazane abahlobe izikhumba ezifaneleyo. Babe nokuhlonipha nokuqonda. Ngabe umuntu uyahlonipha neseThekwini kodwa yena akhalele enkani. Uhlonipha kuphi? Bayahlonishwa abantu bala eGoli, kuyahlonipheka umuntu ola eGoli. Sikhuluma ngabantu mayingena endlini yakwaGogo, kukhona umkhulu ozala ubaba. Uma ingena emnyango aguqe ngamadolo, ahambe esininzi abesifazane eziyobeka ukudla lapha eduze kwensika, aphume ngamadolo futhi ezophuma emnyango ngoba khona uyise zala. La eGoli kwenzeka lokho. Ushathi indoda endala engangokushuba libhembu ingadlela kwikhofithekuli iniko balokwaza nemile ethe nje futhi aqalele. Bengahleli nezibele zaluwele. Hey, manaza into sinazo ndaba. Njengoba ngikhuluma ngoba nginezono. Siyasizana ukuthi uma siqhubeka nokwenza lezi zinto uShembe siyiyeke sizenze, ngeke sikubone kwenzawusho. Bengahloli ngey'nwele ezalukiweyo zihlale zakho. Mana ayilukiwe zakho. Uyilukela bani? Mana uthema uyoluka esaluni wathi uyolukela bani? Ukiphema nini esaluni ubuyokwenzela bani? Ubuyokwenzela uShembe. Kuyelekile ngasihamba ngofisa mthize la. Uwayivakashela esandla yazo suke emahlabathini uthi thema mkhulunywa olunye uhlangothi olukhona lethemba likhuluma inkalisuthi babakhona bathi yasidakele. Lawo bantu njalo abantu bafuna ukuyaShembe babehambe emhlabeni bayasikhohlisa. Uma ungalifuni izwi likaShembe hloma limethwese alaphansi usayizwa khona abantu abathi ngibalayi mangisemgidina ngisayizwa sidala inkonzo. Uzohlumuka masinyane. Thandaza impela ukuthi uyizwe inkonzo. Thandaza ukuthi uyizwe inkonzo. Ngibuza ukuthi umuphi lo nkulunkulu ozobuye esizini yomanazethe bengingoni letho ngayiyeka la ethempelini ngemina kuthiwa ngeke ukwazi ukufunga nololo elilodwa ekhanda lakho ulenzela ukushintsha libe mhlophe noma bemnyama. Ubani owasinika imvume yokugqoka inetha? Mani uyithomelani? Ngesibuza wenzela ukuba kuhle kubani uShembe? uShembe uma wayethanda wanelolibele zakhe ezenze zibe yilento ofuna zibe yiyona. Mani kunesishashanyana esibonayo ukuthi sikhona esenza ukugqoka inetha. Sikhona, that's what is called. Awuthabathanga ngapha.
yini ufuna ukubukela ba ngiyayibuzela kulalimanda kwasekwazi abantu abazithandayo manje ngamabonke ukwazi Tolika ushumayeli kusikhulumelile amazi asiyatholika namhlanje wena ngathi umuntu mayedalwe ukuba yinto uyoba yileyo nto noma ngabe uyathanda noma ngabe awuthanda uma edalelwe ukuba yileyo nto uyoba yiyo uma ngabe umuntu wayedalwe ukuyozihambe emhlabeni ey'nkalusini uyozihambe emhlabeni ey'nkalusini muze ukufuna ukukhohlwa ngentando muze futhi ukufuna u-14 awufuna abaningi ababewufuna u-14 abasawufuni namhlanje ngoba babewufuna Kwani vese lithi impela omuhle nomusa kuyakulandela akusuba wona kokuhle wakuzokhathana akusuba akuba okuhle okulandela wena ngoba wena wenza kahle mo isho kanjani impela okuhle nomusa kuyakulandela imihla yonke yokuphila kwami yohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zami Babe ufuna bayibecabanga ukuthi u-14 yibhandele lokuhlolisa esontweni ukuthi uphelele. Abantu abanjalo sibabona namhlanje ngamazinga amabholidi. Sibona ngezinto lebholidi, hawu, lama-14 lona onenziphe ey'bomvu esontweni. Okwakwa awungeke wakhetha uyakhulukushela ukuthi uphelele yena. Mayiqaphaza abantu ukuthi uphelele. Nale ntanzi ukuthi bafowethu emdalweni semancane. Muso kwavateka kuphela le muso kuyenza udala ingozi ma uyikhona ikhetha esibukweni noma ethempelini la uthandaza khona muso uyi-overtake ngoba uthi wena uphelele hamba uthi baba sesicela ukumemeza inkotho ngoba ngaleli ilanga sithanda apha phezulu emzilweni ngolo sekuhleli sibuthiwe sizinsizwa khona sasibuthelwe khona kuyangibonela-ke insizwa kasimhlelo ithi ngathi uyigwala nje wena ngithi nawe nawe ngendlela yabo khona kwakusesele la uthi ngani ngeyinama inkosi enkulu yasephambili uyaphuma sibothe namalothayo yabangula wakwathumela intalisuthi eyithume inkosi ekuphambili wathi sigijima tshela nomfana ayofunda umthandazo ulele yathempele abona-ke ma umuntu ushembe wongahambe uvimba abantu lokhu kuthini ubaba kuthini ubaba naba ngakuzanga futhi ma unikela esandla sokunqala sisukwazi ukuthi unikelile esandla leso akwazi lesi esikhipha ukunikela hayi lesi muze ukufuna ukuthi wena ma unikela uthemba ukuthi ushemba kusiza bahluka abantu abanjalo kuba uzogijima unikela ngo-50,000 ngoba ulindele ukuthi ushembe uzokwenzela into enkulu eyisimangaliso avela ilobe emphefumulweni lo unikela awulobe into ento efuna ukuthi awulobe emphefumulweni mhlawufa ma ufika entabeni yasepelemanda ungaphelelwa amandini ukuze yothudubana kanti wena ubheka inkontshuna wena ubhekile engqova ngokuthi ucabanga lokhu 50,000 wakho manje ngoba wanikela impela okuhle nomusa uyalandelwa okuhle wena akusuba ulandela okuhle uzokhathala lethi lensizwa isihamba lensizwa ingahambi kena le mnazaretha manje enhlobonhlobo esontweni omunye ungene sewubambe kanje uyabona ukuthi kumele usho ukuthi mina ngikhethe nomnazaretha wami ka-1.5 ungabanga unengubo yokwelekelela ubusubele esontweni awungenzona umphefumulo ngoba le ngubo ngangikusiza impela umphefumulo wakho mawungcolile ngeke Bola, bola kwenyama, ungangeni, ngaphefumula. Lalela, ngeke sikusize lesiqephu sakho, uma kungcola umphefumulo. Esambalini, umkhalelo womalini lo ufakile. Bola, kwenyama. Mama
ngehlabathi akuthunywa ubani boma we-2000 nginguyina vezulu othe manje kuphula wena nemali ekhishwa abantu kuwe ngehlabathi ubagezele mfule layibhodi manazarena lanetemsuku layibhodi kwantasiyabizwa ngokukhulu layibhodi mama kini mama kubiza ngokukhulu nakini la uzalwa khona ngibaqabazelana babasha nemali mayisimvimba kwenzayo lokwenza njani ngathi nowunyazi akumanga kula abantu abakhuphulayo yakhupha akancane ukuthi ubone unyazi nanti unyazi ubona unyazi walibonana lo angaka wena sikubona nzima kangaka akumanga nomsebenzi wawuphi unyazi kuphi lwakupha kuphi lwalukhafaza abantu abangakhola uma ingasalunga izinto zabo abantu abayingqokile umngesabo ukuphila kula kushela akukho umfana wazulu mawufika kuyo unenkinga funa aguqa athandaza athi shembe siza nangu umntwana wakho ulokhakhulisa umuphe ngaphezu kokuphela kwakho hayi kube khona imali akazoyibukela kuwe kanti umkhashazo wabantu ethi yena uphiwe ushembe kanjani esilo 14 uhamba u-14 mana uthenga bezezini wena ulungela bani ulungele bani mazilothabula limandla angabikho umuntu ofisinto engaphezu kwakhe besisikhuluma ngemsebenzi kaNkulunkulu ibalekile manje yawo ibalekile umuntu angangafisi into engaphezu kwakhe khona umoya baba sasixoxa naye ngesiteke ethembaneni mdala usendala ngaxolisa ukusho le mdala kakhulu futhi uthi manje kuyo kanjani esiphuthi theyintela lesiphuthi ola ngibuze ba mangathi mosazana ngasigijime sijikela eNorth ungakhathalela kunakho Kwake kwenzeni ake sizokudoka baba jikela kunakho uthanda uphumela abantu ubona ukugqokela le netho mana sikhona isizathu sokuthi udayitshele sikhona isizathu sokuthi ukusima kancane abakunda amakhanda abo mina ngiyazibuza ubantu othe phafa wawusahlukaniseka manje uphasele ba mana uyakule kwimina wayozibuka nokuthi wenzela angekuzela nje uwenzela ba awulandini ukuba ukuthi usondela eduze kwakho noma umakonke abantu begcine sebebonza iy'ntombi alushambu lomile lapho ukuthi wayifisa intombi eseyigqanile omunye umuntu wena wabafisisa manje abantu uyabafisisa wena manje yini ubafisisa ngoba ushambu ulibeka ilizwe ukuthi bengayifisi wena wabenza bekufise manje Junior umesisayo ukhona umuntu omdala ngisho emakhaya njengoba siyemakhaya ngothi semva nje thalela impela unelutho kuye eGoli fika labo baba basemakhaya abanephindizekile abashayisa amhlophe akakwenza okushiwo umshumayeli la ekhaya ukuthi yeta neshayisa ukunikeze umuntu omdala ekhaya noma ngabe umshumayeli wakhe elishawu esenalo eGoli noma emesisayo futhi noma emesisayo ujabha abantu abadala uyomemezisa inhlonipho-ke libalulekile hayi ma wathi wafunda nomthandalo senyama ngathale yandaba lensizwe ethunyiwe lithi lentasi uthe ingqokela wayifunda umthandazo lona wathi methi wakhitha iy'tebo nabatali babo basekhamikhethe endala yabona le mpukhana le mpuka ngathi ithanda ukuba yelo yayibona leyo mpuka leyo ikhona kobaba bethu ababusisiwe kuleli bani wasekhama leyo ndoda enjalo uthi umnangeza udabukela ehlombe phezulu lenasomncane yeza lento ngifaka umkhale wenkomo yeza uqedisa ihlombe but isiphetho esithuthukile nangu ufake umnono kumina
ezulwini lashaya ingela sayinemasangweni ebhalwe lapha kule ngoma ethi mlandela ngemuva asibheke ukuthi umkhele wamalini ningangizwa kamnazane muhle umkhele obizawula kodwa msukwenzela ukuma akuba ukuthi wentenge ebizayo ngoba ibandla esikhulu vele ayikho intenge engathengwa ngayo vele phela libandla funa ukhona ngadozinele futhi layikhona musu ukhona nge-TP musu kuyaphi inkosi futhi yavala lesigqoza amathu isayifaka nje thombeni layikhona bona kuphephezela igqola ngoba vini inkinga yakho ibandla eliphezulu kwakawo lesisa wentela phansi bathi bayethu aphendula umgqili babo yasiguqa emasangweni ledodothana bathi beqedela ukuthi uhlezi phakade yabisihlezi ayithi uye nomama lapha ngaphesheya wemanazarete kuleli bandla akekho umuntu okholwa othi lo munye njengoba sile lezo mna sekunokubalula la ebandleni hayi futhi bona uma kuthiwa uyinhlansuza ukanini impela ngathi uyinhlosoziyane kulawa abadalile ngathi awunuthi impela ngathi uhleli nje uno-10 million kodwa ufuna ukulobola khona bafuatha bafisa umbhalo sabunkulunkulu abakukhuphula abanazarete kulona imandla ke kube nzima ngendlela yokuthi uzocabanga ukuthi mhlawumbe ngenze iphutha ngaba yinazarete kanti unkulunkulu uyaqala ukuthi awuhlangane uzothenga yena ushamathenga yonke inkosi leyo kuthiwa yabuza ngenxa ukuthi obani abafika begula bekusasephansi baguqa ngoba sengiyaphila hambani bakudalwa yini ngoba bengasile umuntu okholwa noma uzonikela tathathesiphelile noma uzonikela mntaba bazonikela uthi uphuma la ethempelini nangazuzile kukhona mfowethu kuthiwa noma uphuma maze noma ngaphansi kwezulu ninethemnikelo yenu nenjabulo ujonga ngasephambili awakufaka lokho awufaka lokho kale akubali mangalaleli ukudinga usukuleza uphuma namasi uthela ingqondo nenkukhu la ngaphandle kunangela kayiphuma eziko awuzukudisa ukuthi nakweshebeni afana kanti abakubona wanganisabalelo umfethu abakubona wajatwethu tela imandla ma usatelile ngoba la khona abantu abakufundisileyo kungenkani la ebandleni khona inkosikazi zaswazini ethi sayidintisileyo phezulu ezayo khona bakuthi sifukuzela abakubo enye intantokulasethewini eyibhitebheni ihamba leifika zivuvuzele emsamo ihlansi yonke zivuvuzela okhokha ababesithemba awayekindini kwabanikeleyo kwantele besiye yaphela isitembezulwini banazarete bona utshwala safanele ngihlale phansi amanazarete asiyafisa ngihlale phansi walokhu ukuthi wena wenzela abantu bakini mana abayakhona nje ezulwini yayibuzele basesagcoda inthosiso tshwala wenza lokho ngoba mana unensenzayo kuleli banga awuwenza libanikelele awubacelela ithenga ukuthi bengele ezulwini mana bafika kuwe bakutshela ukuthi saphuza ngasikhona bafika bakutshela usamanga wena nawe usabhalela utshwala khona abantu abathi utshwala kumele ukuvale uvuke ngayiphi inkomo likhona indoda elingakushayela ukuthi wena umsebenzi wakini wathenga ojusi wenza inhlobo elimnandi wabeka lishayela ukuthi utshwala befa anikho ezulwini lelo ntosi lelo alikho lo muntu asigodi insosini funa lihlele usuku oluqondane nawe futhi kwenziwa abafona abangakholwa ukuthi wena kube yibona abazokwenza utshwala hhayi wena uyina ngenza usaphuzi nawe baphumula kodwa qinisile khona omunye washo khona lekula ukuthi ubani ngoba kuzoba mubi kakhulu baphumula khashazwa amakhehla ngakubo athi ngithi uphumula kancane uze nengwebu la wawasho umkhokheli umamkhize wasethembani nesabathele enkandla emanyane wathi mawumama uhlala kanjani nangisabathokheli ulike nathi somfotini usanawo utshwala ethi inkosi nyangayezulu esikesikhumbule isana salele msalelo mzidodwa mhlale phansi ithi omunye umane ufikile yazi umshumela bazi nomkhokheli ufikile la omunye umama wathi manje akukhulu vele ukuye kutshala madlanyana ngizomhlulela vele adontshela ulunkukulokuza ubuye uca ucala ifuna inanda leyo wena uyathanda isandela
Awulungu. Lapho esiyakho. Anubaqala. Anuthemesilithi. Lapho yabona njengoba ungakutheki isibili kambiye ukuthi bonke asifuna ekhaya basinyanye chabafundi bakunyanyele ukuthi ukhulume obona ushembe endleleni bakunyanyele lokho ngabe umyeni yabona bongazange usithenge isibili bongazange usithenge ngabe umyeni bongakahlukani abe namhlanje kuleli bali khona umuntu wesifazane ongaganyiwe uthandana nendoda futhi engakholwa kuleli bali wenzela baba Jabula thambele uzutshwala lo muntu. Jabula thambele lo muntu uza udinsangu, udivululu. Uma ufuna ukungena kulezi indawo okuthengwa kuzo abantu, uzothenga. Abuye ntambama abuye nebuwe. Ubuye ngo-14 uzonikela ukukhokhela. Khona uma ufunga nayo indoda bemunani. Kuthi nyama yami. uNkulunkulu amthethelele ifika zinyembezi manje mangicabanga ukuthi ushambe sesiqoqe kangaka ngeke sibone ezolenzayo ngeke sibone ezolenzayo yona indoda impela eguthi ikhanda umama uhlala kanjani mfana noma sekuqhamuka inhlanzuthu ethi ngicela ungiphi inamba zakho sibashumele ethi umuntu anginayo ifoni uvikela imbumbuluzi yakhe engamloboni futhi Ngukuluzi yakhe izothi bese ikathini ukumtshela imthathi zona ukuthi ubona ke manje khathethi bese ifuni inhlanzuthu ezokuthatha khona eqiniso futhi ngakunyaka lokho engakusho madoda naye ukuthi awukwazi ukumithisa ingane zabantu wena wakhipha ingane yomuntu emthombeni futhi angithi uyakhumbula kabi inadaret uve lwaqondo wena wakhipha ingane yomuntu emthombeni isiyasinda Mayifa ngicela lokho okungapheleli kwalo muzo manje. Bamadoda sabangcwele kangaka kwenze nje. Ebandleni. Hayi phela ebandleni abekho abantu abangakholwa njengento omvethethe. Umuntu bese ukukhuluma ngabantu abangakholiwe nje, ukhuluma ngento omvethethe abakholwa. Bazofuna lama bengakholwa. Manje bandina bazoyenza la. Omama abakholwa khona wena. Omama laba bavuka ushande manje. Mara, itothethelana nayikuphi njengamanje. Itothethelana esethikuka ngasemthethweni lapha emanje. Itothethelana sazokuvula amanye ndawakani. Bantu wami basemthethweni. Nangisela abantu ngomenze ngalezulu ingalo ngomenze. Yini manje wethiwa manje ubesibithanda nabadalile nabadaliwe bayona asithi isitolo esingadlule sinye
shibane khona o ka le ya ba ba sona khona ba ithathile ndaba umuntu yale yatasutile uta sukela utasiyanyangeni nomntu anyaka lukuthi awuzoluphile enyangeni ukamalazi wethu ukhokela amakhono wedwa kithi umuntu okamalazi uwalula umuntu ulandogobela kithi omushamba uzakukhetha wena ushamba wakhe ngokuphela lokufike ngathi konga uwe nengane nomzali oyinazareth oyinyangele ukuthi ayilandele ushamba yethi sona mayingakho umzali ngoba itshela ukuthi yenzela uningi noma yenzela yakhethela uba wayinkosi yakhethela uba wayikhetha ushambe yona nolimala lelibanda mawuthi ushambe wakhe sawukuthi wena ufuna umsebenzi ngoba mawuthi ukhonile ngakusenza yayisithi le ntasuni yabona yile ntasa le ntasuni yayingafani nayo yayisithi kulo baba omdala ithi bomama ithi bomama sesibona ubaba omdala yakishoda leyo nto entasini sibekayo siyashoda ngaleyo nto yokuhlonipha abantu abadala bomama sengibona ubaba omdala engena cela umsebenzi kaNkulunkulu kuwubuyisela kuwo yathi kabukabu le ndoda hlala phansi wayibakaze ayibone emazweni akubo wayiqala kusibona wayesebuyisela izwi usana ukuphikisa abakhona mabenzi izwi kaShembe eManazareth abangabe bikhofuthi abantu akakushambe mayenzi unity kwenye diversity bavela mntu abakushambe mayenzi ukuthula betibona izondo makushambe abantu abahlangane betibona abantu abahlukane bavela mntu abantu lelibani yini masesisilokile ukukholwa siyeke wayezala ukuthi wayiyeka manje esiloko ukunazana ushambe ngoba uNkulunkulu evele kwathi futhi bese kuphelele kwethu wabefike Nkosi inkathi Nkosi wambeka kanjani wathi nathi sithema ngalo sekwathi bekuyimina lo bevele lapha ethempelini lokukhulu bekubona ukuthi abahlonipha nje abantu abadala emathempelini ukukhuluzelana ubaba omdala kulayini ngoba ephakathi kwendaba ngoba uthi akwazi ukuthi wena wafundiswa ubani yazaphuma itathelelo kulayini mama ngoba uthi uno-14 wayikhipha kulayini 14 yaze ayikhululile inkinga yakho anta usikela abakinde isikela abakulu Nkosi usemizini Masimthela ngamanzi wasikhulukuthi wahlala phansi emzini wathi lo mfana lo sihlale sithi nakazosikelela sibhezela amacala ethu akakwenzi konke lokho ufika sonta ahambe mina ngumkhulu wakhe senze nomhlobo kuyo ngoba ngakhakenze lapho ezongena kasibhezile ingithintile lo ndawo masengikhumbula lapho yezwa madoda lapho entabazwe uthe ubaba ubendoda isakwazi ukusukela indoda emzini wayo izokutshela iy'nkinga zakini bese uthena inyanga yakuhlolela uthi awukahambisi indoda yaseNazaretha ezakini iy'nkinga zifuna wena usukutshelwa indoda kwesinye isikolo izokushayela umthatha ophile awuzalwa yini kade ufuna ubaba lasentabazwe Nkosi usukuthi wabadala intombi ayithethisele Jehova Olela Letembale Oletembale Tabe
Amen.